Bu, bak, bak, bang, pok, bak. Tahu tetangga pengennya apa, disuruhnya apa, gue bingung banget. Kan gue pengen kemana dari pengen jadi pagar ayu kalau hajatan, sekarang disuruh jadi tukang masak di belakang. Gue bingung. Gila, gak ada be tetangga, gak ada kabar. Gue pengen jadi pagar ayu, sesuai banget. Lihat deh besok nih, kalau gue si Koko nih jadi pagar ayu nih, gue seblok pakai air panas. Seru banget gue jadi mana tempat hajatan besok rame banget. Udah beli baju banyak gue. Kan gue pengen banget jagain Kanggo besok di depan hajatan. Kalau begini mah gue kesel banget dah. Dah, salah lagi dah. Bang, pok, bak, anti lo. Ayo, beli. Bak, Apa banget lagi api, selip gue banget lagi dah. Butuh, kesel banget ada yang disuruh. Kesel banget gue. Rasa gue kalah cantik gue sama si Koko. Kerjaan gue begini baik, gini baik. Terus yang pala gue udah kagak nyala-nyala. Tetangga berjebah banget lagi ah. Apa gue disuruh? Nih sekarang gue jadi tukang masak nih. Besok disuruh apa baik, gue disuruh apa baik. Sekali tuh gue suruh masak air, gue taruhin tuh pisangnya di atas di gelas. Kesel banget, susah banget lagi ah. Sama banget ah. Si Adi mana ya? Gue cari ke rumahnya kagak ada. Lah, si Adi nih bocah di kebon. Bocah ngapain tuh? Buset, sore-sore main di kayu. Lagi masak. Ah, gue mau sana samperin. Bocah ngapain sore-sore itu? Nenek-nenek bocah sore-sore. Woi, lu ngapain sore-sore di sini? Ya ampun kok, lu tahu nggak seminggu yang lalu Kenapa? gua udah skincare, bibir gua udah merah-merah pakai cabai tumbuk. Masa tahu-tahu gua disuruh masak nggak kok jujur bener-bener ke tetangga itu. Masak apaan? Lah gua juga disuruh masak buat besan dateng, segala sayur santan gua suruh bikin sayur santan. Sayur besan. Ya, iya sayur besan bener-bener dah. Kan masih ada kompor, ada gas. Lu ngapain masih di kompor kayu? 2001 keles, ngapain lu? Ya lu asal jangan ngomong lah, gua mah terima bersih, ada kompor gas gua pakai. Ah, kompor begini gua disuruh begini, rusak muka gua. Kagak lu zaman sekarang 2021 pakai kayu aja. Nenek-nenek lu. Ya, lihat lu bagaimana gua juga ogah muka gua rusak. Lu makanya bukan sayur besan deh. Sayur apaan? Bikin dodol. Bang, gua nenek-nenek kunci. Lu bener-bener lu. Lah, gua mau bilang lu, gua pengen ini nyambat besan, gua mah nyambat besok nih kan mau barang tuh. Gua juga po jujur kata gua jadi bagerai, gua males ah. So cantik lo Ya, ya. emang harus kayak gitu. Harusnya gue yang jaga rayu bukan lu. Emang po jujur gua ke bagerai sih. Ya, sini lama gue ya. Iya. Lu apa enggak jadi pagar rayu? Apaan? Di dua no, gerobak dorong. Lu no. Apaan? Tukang masak sayur. Besok lu ya awas tuh. Pokoknya gua enggak mau kalau besok ada orang hajatan begini biar gue jaga rayu. Kasihan banget suruh masak ya. Nenek-nenek lu. Besok sana lu lah, ngapain masih di sini be lu? Suku lu. Baju kuning banget lo. Cakep dong, Bang. Partai lo. Iya, orang gila gua. Masak tuh kayu lu pada hitam. Bak. Uy, kayak amat nih, kampung. Bak. Nah, dek. Lu ngapain lu, Cok? Woi, ayo lu. Kagak lihat lu mau ngapain. Masak kan nenek-nenek lu. Nenek. Lu diam ya, gua kesel nih. Lu tuh gua sobek jantung lu, gua peres mau. Jangan dong. Ya lu ngapain di sini? Ribet banget lu. Nih, gua mau jual ini nih. Jual apaan? Ember, Mak. Mau nggak lu? Bang, lihat sini gua udah di tukang masak aja. Gua kesel tawarin begini ya, emang gua nenek-nenek mau nyuci. Pasti buat itu, buat ngisi piring lah. Bener ya. Kan gua kesel banget sama lu, gua kesel nih. Udah gua dijadiin tukang masak, segala apa aja dimasakin tuh. Bener-bener dah lu. Gua cakar juga muka lu. Lumayan di, kenceng ini mah. Lu makan lu main kagak ada duit, gua tawarin sekolah sana lu. Apa sih? Gini lu. Lu ngomel mulu. Ngomel lu dikit banget. Nenek lu. Rasa lu bungkus loiko lu. Mas gua lah. Set, nabok dari pagi sampai malam gua kagak laku-laku. Aduh, lemes banget dah. Aduh, koyo gua. Puyeng gua lah. Pegel. Sepi amat ini ya jam segini. Kagak ada yang lewat lagi orang. Si Adi mana lagi nih? Ada tadi lagi masak. Kagak ada yang lewat ini ya. Sepi amat nih. Kok ngapain lu? Duduk gua. Enak banget. Oh iyalah, ngapain lu? Kok gua dagang ini? Apa itu? Bak. Gua tahu apaan bak gua? Buat mandi lu. Enggak, gua mah soalnya gua mah di bak biasa yang ada di itu ada keramiknya. Buat enak nonton kok. Mau gua kebo. Udah Lu, kayak gua belum.
Udah pagi nih ngelaku-laku nih. Lu dagang nanya berdua, jangan dagang bak yang lain kayak apa itu. Makanan, jangan dagang bak. Bakal aku makanan mah. Cuma lu kagak bisa kali ngabok. Makanan mah. Abuk-abuk lu makanya racun kali. Dagang bener apa? Ya dagang ini bagaimana gua? Lu dagang bak lu aja lu. Enggak, dagang mah. Usah dulu. Boleh gua gangguin gua aja lu, kan gua pengen BO gua. Tambet lu. Bodoh lu tuh, bedi tuh. Bak. Gampang laku gua dari pagi. Tuan nggak adil sama gua nih. Rezeki gua nggak ada. Tuh, gua nggak percaya sama gitu-gituan. Tahayul. Wah. Gue. Aduh, yang gua mau percaya sama rezeki. Aduh. Tetangga gue bingung bener. Gue kan pengen cuy ulang lagi. Ayo, Duduk gua. enak banget. Oh iyalah, ngapain lu? Kok, Tadi lu baru tuh. yuk, ayolah. Gol, gua. Dah, ayo.